11 دەرباز دەبن لەسەر شەڕی نافخۆیی یە گۆل سوودانی پێکەتیە تا ئێستا بدە حەزاران خەلکین بیانی لوێدە ئاسێمانە جوان زێدی 90,000 خەلکین سوورینە یێنگۆ لە سوودانێ ببوون پەنابەر و جوان زێدی دست مالباتên کوردên Rojavane ew jî xelkên Kubanê û girê spî ne û rewşeke pir zehmet de jiyan dikin û metirsî heye li ser jiyana wan. Ez Fawaz Temome, ez li Sudanê muqîmim. بۆ 20 ساڵ li Sudanê muqîmim. Ez niha li Rojava rûniştî me. Ez dixwazim tu vê rîsalê me bîdarê me gînî çi iqlîm Kurdistan bê ew îdarê mêzatiyê bê ê Rojava bê ferq tune em hemû Kurdin. Em bes dixwazin inû rêj me re vekin inû teyarê ji me re bişînin metarê Dongolê ew metarê Borsudan. Teban tensiqê me cêş re heye me va tensiqa jî biriye. Ji bo rewşa wan tişkî zehmetî tê hê nixweş ceman hene ووضعي سوداني وندبنا إعلاميا حرب شتوني بلكي هن إعلام تشكي در ناخي جي روشوان قلقي خراب الور مالباتين هينغو للسوداني آسيمانه وهروها كسايتين سياسي داخواز جي حكومتا باشوري كردستاني وحكومتا دولتا سورياي وريفبريا خواسر دكن گو آليكاريا وان كسان بيكرن تاگو بين رزگار کرن شوي شر سوداني دست مالبات بهتر جی هندکتر کردی مال ور آسمانه زور و زحمتیه دکشینن نکارن درکهون نکارن چاراکی نابینن گخو خلاص کن جوی شری یعنی بانگا ما حکومت اقلیم حکومت شامی به چه کسی خیر خواست به حتی اداره ذاتیه گرک هنکی دستک آلیکاریه بده وان کسا گوانجور درخه جوی شری درخه و شر نافخوی نافراوان بخوبخه باندوراوي يعني لسر خلكي الور جيان دكب تايبت تفضل زانن خلكي مي سوري كردن تايبت اي كوباني باكوري سوري روجاواي كردستان الور كارو خبات يتكن تايبت كاركي لسر حفارين ابي بيراد دكولن جبرلو بانغوازيا ما جري بريا خسري حتى حكومتها هريمه كردستان عراقي بشغرتيا فان خلكي مي گولویده که کارو خباتت کن گو کاربن آلی کاربن بار تسهیلات جوار پیشکش بکن گو وگر ولات خود چه دریا هریم کردستان عراقی یان دریا شامیر پشتی 11 روزان جشر ناورا ارتشا سودانی و هیزن پیشگرتیا بلز زیدی 400 کسی هاتنه کشتن و زیدی 4000 کس بریندار بونه هر وها ب 100,000 انجی بونه پنابر و کوچبر دارا بركات كردسات نيوز قامشلو.